nasi butter kambing bakar, 2 jenis sambal dan fresh salad, nasi ayam goreng dengan 3 jenis sambal yang kau boleh makan dalam environment yang sangat chill di Tak Kisah Cafe. Okey, kepada anda yang berada di Bandar Baru Bangi guys, korang boleh datang kat sini lah. Okey, saya bawa dari satu kedai yang mana kedai ni paling penting dia punya penerapan kebersihan dia so we have a very good ni lah. Okay, so kedai ni macam mana? So inilah dia. Okay, this is Tak Kisah Cafe. Nasi lemak, pasta gepuk, western coffee. Pertama-tamanya pricing dia a bit above average. Okay, dia mahal sikit daripada kedai-kedai biasa. Tapi seperti mana korang tengok serving tadi, it looks nice. Saya tak rasa lagi, but I think looking at the review, ramai orang suka lah. Okay, kedai dia have a very proper presentation, very proper service, very staff dia yang handle kita orang tadi sangat-sangat friendly. So itu satu benda yang pada saya sesuatu dibanggakan lah. Jadi kalau anda mencari tempat nak makan kat Bangi, kalau dekat Bangi dan tak tahu nak makan kat mana, this is dekat section 8 ataupun tak tahu kau pergi section berapa, but tu but kalau Google je lah Tak Kisah Cafe. Dia buka sampai pukul 11 pagi sampai 11 malam. Last order pukul 10.30 malam lah. But come a bit early. Dia orang ada sediakan tempat makan indoor, ada aircon, dan juga dekat luar pun ada juga lah few spot lah. Okay, now let's go and check out the menu. Usual menu ni korang boleh pause untuk tengok apa yang ada lah. Okay, apa yang ada, apa yang korang berkenan lah. Okay, so ni saya order nasi bakar-bakar kambing. Dan ni macam ni guys, it smells really good. Okay, bau dia memang best. Dan ada mi kari, nasi Nusantara. May I pause untuk menu. And then nasi gepuk, nasi lemak Tak Kisah. Okay, western pun ada. Ada pasta juga untuk korang makan pasta. And western platter untuk makan ramai-ramai, masakan Melayu panas bersama nasi. Save pause untuk tengok menu. Okay, snacking, ice blended, dan juga menu air dia lah. Okay, all the menu air dia ada. And also dia punya extra pizza lah, which is good for family lah. Kalau makan family, makan berdua ke seorang pun boleh. So tu lah guys, Tak Kisah Cafe. Okay, Tak Kisah Cafe, Bandar Baru Bangi. Come and check this place out.